Mm. Miss Monica, daghang kay salamat ma'am sa imuhang pakig-uban kanamo og sa pagpaambit nimo ma'am sa imuhang kasinatian sa pagbisita ni Pope Francis. Daghang kay salamat ma'am and God bless. Okay, mahigala mo ako to si Miss Monica, no? Kanyada nga mismo gyud siya nakakita ni Pope Francis dito sa pagbisita sa Manila. Okay, nasa linya karon si Father Tito, no? Mauban na to karon si Father Tito Soquinho, no, ang Executive Director sa Santo Niño de Cebu Agustinian Social Development Foundation. Father Tito, mayong buntag. My butag, yes. I'm right now here in the island of Sinatakan, sa Bantayan, celebrating the feast of Santo Niño. Bago lang kami nag-abot, actually. So layo gid ang muhang nahimutangan karon, Father. Father, una sa tanan, nining ato ang programa karon atong gisgutan ang pagbisita ni Pope Francis. Ang akong unang pangutana, Father, unsa may mga mensahe nga maoy sentro sa pagbisita ni Pope Francis dinhi sa Pilipinas niadtong Enero 15 hangtod sa 19? Yes, una sa tanan, I think we are aware that the central message of Pope Francis is mercy and compassion, no? That's diha nag-revolve ang iyang ang mensahe. Labi na gyud sa ato ang mga kabos ng mga kaisunan nga naapektuhan sa Bagyong Yolanda. I think that is the main purpose ang iyang pag-anhi sa Pilipinas to makaisunan mercy and compassion sa ato ang labi na gyud sa mga kabos na naigo sa Bagyong Yolanda ug sa linugsad, no? Yes, Father. So ang sayang mensahe revolves around mercy and compassion, especially to the poor, also to address mga societal concerns labi na gyud sa kakabot ug sa corruption, no, ug sa climate change. I think that's I heard that kanang pag-anhi niya sa Tacloban, no, kung wala siguro kanang bagyo, he would have probably given an extensive kanang message kabahin sa pagdao sa kalikupan o sa climate change. And remember, I think he is preparing for a major encyclical on the environment, and the visit sa Yolanda will be one of the central activities niya ng mahina. So, in compassion of address the structural sources of corruption and poverty. Going to the peripheries of ang iyang pag-anak sa mga kilid sa ato ang katilingban. So the center, ingon nga sa Tupapad, center of the gospel is at the peripheries. He mentioned the special that the center of the Bible, the scriptures, is the poor, and if you take out the poor from the Gospels, from the Scriptures, you will not understand the message of Jesus. Father, unsa may imuhang nakita man gyud nato, no, nga unsa kabaga ang mga katawhan nga naghuwat. Bitaw, yes. Father, unsa may imong ikasulti niini sa kadaghan sa mga tao? Unsa man ka? I think I also sa 1995, no, dito sa Luneta, during the visit of Saint John Paul II. You know, the same character ang ato ang pag-meet sa pag-greet sa with both Pope Francis. It goes to show that we are in solidarity, no, with the Father, and this is an indication of a Catholicism, of Christianity that is alive, no, by showing to the Holy Father na our love for him, and love for Jesus muna ako. So I think this is an impressive expression sa ato ang pagtuo dito sa Pilipinas. Father, sa iyang pagbisita dito sa Tacloban, no, bisan pa sa kabati sa panahon atong higayuna, iyag yung gipadayon, no, ang pagbisita ron, makita niya ang mga
labi na gyud ang mga nabiktima. Unsa man ni Bitaw, siya? yeah. What does it tell us about, no? Ni Pope? You know, that goes to show his real character, no? That amo nang iyang he's the one who walks his talk. You know, when he orders the church to go to the margins, to the periphery, mo jud ang iyang buhaton. So, as a matter of fact, ang iyang sulti, when he first heard, no, na nagtabo sa Yolanda, the first thing he did, he said, ang iyang one first statement, I'm late, but I'm here. No, so it shows his character, that a missionary character, no, of his being a pastor. Mo lang yung ingon sa kanya, di ba? When he went to Malacanang, it was not more of a state visit, but it was more of a pastoral visit of a shepherd who takes his flock, who visits people. I think that is an indicator of what a shepherd is like. Ang ingon niya, a shepherd must smell like. Hello? Hello. Yes, Father. Go ahead, Father. Mo to. Father, unsa may epekto, no, nga iyang gidala? Labi na gyud ngadto sa mga katawhan nga naghuwat niya, no, dito sa Tacloban, no, bisan pa sa mga kadaot sa panahon. Unsa may epekto niini nga iyahang gidala ngadto sa katawhan? Actually, you know, as I said, no, mo ko lang akong ato ang hatid ron sa ato, no. There is a kind of a euphoria na nahitabo. Everybody was talking about it, even ang mga dili, mga Katoliko, no. So because of humanity, so I think should be effect niya sa ato. So it's like the seed, no, that was planted. So hinapunta na ka ng mga dili na iyang gitarong sa atong kasing-kasing sa atong kalag, no, ato pakatao. Kaya unta mo tubo niini og mabuhat ni siya og konkretong kalihukan labi na yun sa sa kusaban sa ato ang katilingban, sa ato ang mga banay, no, sa atong nasod og hinapunta. It will also translate into the addressing poverty, corruption, and the destruction of our environment. So I think his coming here will have a maingon ako na will have a great effect sa ato us. So it's up to us to fast track ang iyang mensahe tingali aron ang iyahang tumong na adunay kitang transformation society mahitabo tingali sa atong panahon. Father, in general, no, siya man maoy ato ang leader, no, sa kinatasang leader sa simbahan. Unsa man sad kay angay nga hinumduman sa tanang leaders, na aba ka sa simbahan, na aba ka sa gobyerno, sa pribado, sa tanan nato mga leaders dinhi sa ato ang nasod, unsa man kay mensahe nga alang kanila nga makaangayan natong hinumduman, no, as leaders? Yeah. You know, I do believe that Pope Francis might be one if not the remaining global leader, no. Kung kalimutan na tanaw, no, sa mga katawhan, even outside, as I've said, even outside of the Catholic Church. So I think the Pope Francis is a symbol of a leader that we should have, no, sa ato ang katilingban, sa ato ang banay, sa ato ang simbahan, no, sa ato ang gobyerno, no, and even all sectors of society. So I think the message of Pope Francis reverberates in all aspects of life, and he is a symbol of what the Bible is asking us to do, and he is always consistently saying that he is not preaching about himself. He points to somebody else. Dili siya ang sentro sa mensahe kundi ang ato ang Ginoo, and he wants that we focus our attention to the message of God, to the message of the Lord, and this message is not only it's only for Catholics, but it transcends all areas, including our Muslim brothers and sisters, our Protestants,
the Jews. So I think he has the ability to bring together into the dialogue these different traditions, these different cultures, and I think this is what we need. What the kind of leadership that we need for today's world that is full of division and destruction. Mhm. Father, as a leader, unsa mang kahay mga hiyas or character nga angay i-emulate no sa isip Ikaw, mga yes, leader. Yes, Father. Yeah. But again, Pope Francis is one person. Is what you see. So ang mo din na siya. No? Is that is open, no? That is approachable, and he's one really who walks his talk, and I hope that especially the church, no, the church, apila ko yan na mahagit kami sa amuhang pagtrabaho. So that's why, as I've said, one of our marching orders is really to go to the margins, to go to the periphery. So that's why nag-mission kita gamay pag-communicate kay we are continuing our missionary efforts in these remote islands of Northern Cebu na naigupod sa Yolanda. So apil sa among pagsaulog sa simbahan sa ninyo is also our